Vinkovcu. Vrhunac baltske sezone je za ljubitelje takovih plesnih priredab sigurno hrvatski bal u Beču. Pokidob da su bili Park Hotel Schönbrunn temeljito renovirali, je Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču dvakrat po redu održalo bal u Kursalonu Hübner. Sada se je bal opet vrnuo u Park Hotel Schönbrunn. Po pauzi od 2 let se je hrvatski bal vrnuo u Park Hotel Schönbrunn. Geslo ljetošnjega bala je Hrvati meet Schönbrunn. To je na jednu stranu pokazanje na stare dobre veze med Hrvatskom i Austrijom, ali na drugu stranu u obnovljenom hotelu Schönbrunn idemo i nove pute, idemo u novu budućnost, u modernu. A kako bi mogli izgledati ti novi puti, kaže The Blue Danube Orkestar. Utemeljili su ga samo za ov 66. hrvatski bal. Muzičari su iz Gradišća, Slovačke, Vojvodine, Ugarske i Beča. Dobar večer, gospodar, aleluja, budi vesel i zdrav, aleluja, si svojom družinom, aleluja. Ime Rhapsody in Danube Blue je parafraza na Gershwinov opus Rhapsody in Blue. A Rapsodija zbog toga kad je nekako jedna velika kompozicija, odnosno jedan splet jačak, ki su naše jačke, to znači tradicionalne narodne jačke, kje smo predjelali opet jednuč, kot tako rado djelamo, na svoj način. Meni se to videlo da je bilo 8 mladih muži, a dupli broj od toga su bile mlade divojke, kje se zovu družice. I moram reći da je to bi jako dobra kombinacija kad 24 mladi ljudi onda stoji neobično super. Družice, a da jačkarice su isto kod i muzičari iz različnih zemalj. Austro-ugarska sala je posvećena Paksom, ki ljeto svečuju 35. obljetnicu. S njimi svečuju i bivši kotrigi, kot na primjer Rudi Roženić, ki je za ov nastup još i došao iz Čikaga. Muro teško, kad ja se jako dugo s mužikom već ne bavim i prsti već ne kanu tako kako bi morali. Ali išlo je. Nam se ugodalo da smo v nimški sili igrali kao Hrvati, pa da su tili Nimci dojet, pa su tili reći kaj špicum stezum tez krovodiše, pa ti je tili izjačit polfolišan tekst, par riči, pa si znal ku hrvatsku jačku si žeji. Mi smo uopće strašno izdavi na Pakse kad su se zgjeri štofa, a 35 lijeto jako strašno dugo, ali i kratko. Vrime jako juto projde. Oni su me sprohađali kroz mladost, pres Paksov ni bilo kod dedaka, ali kada drugi mužike. One su se nek super trav, oni su dobar kvalitet, ima do se neki tu 35 lijet dugo držali. Gosti uživaju uz muziku, osebujno i ambijenat hotela. Građen je 1907. ljeta. U njem su Johann Strauss, otac i sin, kod i Jozef Lana praizveli nekoliko njevih kompozicijov. Park Hotel se gostom prezentira u modernijem i svjetlijem obliku. Če bolje nastalo je da je na jednu stranu već mjesto za tancanje. Pred renovacijom je bilo u oni mali dvorana med glavnom, jako usko, jako glasno, jako nezabavno. Meni se da je jako dobro vidio, ovdje se je jako lipo renoviralo, jako lipi ambijent. Iako smo imali na početku teškoće naš stolnajt, kad prije bil na drugom mjestu ulaz. Jako mi je drago da sam danas tu sa prijateljima koji su me pozvali, koji su iz Gradišća i zbilja muzika naša, to je sve nešto za srce i čovjek se odlično osjeća u centru Beča, kod Schönbrunna ne može biti bolje.
i kada poželim te ja. Jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život. Džiboni na polnoć začara publiku i to skupa sa jazz pijanistom Matijom Dedićem. Od 2005. ljeta do danas su oko 15 puti skupa nastupili. Kad ja vidim da je njegov trenutak, da će nam pokazati nekako strašnu ljepotu i neku svoju veliku vještinu, ja onda šutim. Ja nekad izbjegavam čak i pjevat koliko on dobro svira, tako da ne pokvarim šta. Ja cijenim ono što on radi, a on opet kaže da ja njemu otvaram nekakve horizonte koji nisu samo striktno vezani uz njegov pop i rock izričaj koji on radi. Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko rječivo. Još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. Blizu 1100 gostov je poiskalo ljetošnji hrvatski bal u Park hotelu Schönbrunn i klijetu ga kanu opet održati na ovom parketu. Mi smo nažalost došli na konac naše emisije. Falim vam na gledanju i ufam se da vam se je vidilo. Lipu nedilju još, s Bogom Hrvatice i Hrvati, sve najbolje.